Hello, gagayam. Kumusta kayo manan? Naimbag nga oras yung amin nga labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikabs at masong saan napod no anagan tintay drama. Ngamsakbay na makablaawa mampay the Remedios Orpilla Surita from Alcala, Cagayan Valley. Laureta family iti Barangay Salpad sa Nicolas, Pangasinan. Ken Co family from Alfranco. Kastoy man di ko na ni kabsat masong. Dir man ang biyanang, aday di inaram ko ababalasang, dua idi tinaram ko. Tano sino ti mo na ang mga klon kanyak isutikal laysak, kinun ko nak itinakam ko. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Nay, papanam masong. Kat kasi ti sigod, inakagaram nanang. Nay, dua mo't asabong day ta nakaparabaw di talamisaan. Isagot mo day ta dua asabong itiararmam. Saan? Dua babalasang ti pangtudak kadag ito asabong nanang. Anya? Dua ti armam? Ay nagloko kan. May salaang ti armam Ada ka kastan. Adda nanang, siyak day ta. May mayat no dua ti armain. Tano bastidon nak ti maysa. Adda pa'y tay maysa. Kumporme no asino kadakwada ti mangayat kanyak. Ibatik pa'y tamay sa asabong. Numalpasa kay banger, sublyak tunay ta. Tasarong karakmat tay maysa, nanang. Agar aramid ka. May salaang charmom Di mo paggigidanan. Una umpay ti maysa. Tano di nakakayat, isublat mo mo di maysa. Saan Didak ka di isuro. Taamok tar aramidag, nanang. Awan ti rumso aparikot. Namnamaan nyo day ta. Sabong parakin ka, Aysa. Agyaman nak, masong. Sumrak ka. Ay, agyaman ak, Aysa. Nagpintas mat da ito asabongan. Ngam inton maminsan, di kan aggastos para iti sabong laeng. May mayat pa'y siguro no prutas. Wano natin ti pangigatangam. Tapakairanudan pa'y. Daytoy sabong kat malaylay laeng. Sayang. Ha? Sige. Bayam, taintun maminsan. Dakkel to asan dya tigatangag. Aywen, kasanungay. Adda ka di mo't lanamnamak. Aklunan nak ka din. Ay, narigat kagdardara sudos masong. Nang runakit ado ti makitkitak ajak magustuhan. Ha? Makitkitam nga. Ti panagbisbisyom Kanayon kamot amapan makiininom kun makisugal. Pasaray lumabas ka dito'y balay ang nakaigpil iti manok apagpalot. Ha? Apay? Di mo kayo tikas tangar aramidag, Aysa? Manjak Uray asino mat siguro a babae. Talaga maupay no kasta ti makitkita na iti lalaki nga agar-aram kan kuana. Ngam no ikatagdag ita abisok. Kaya tanak. Wen dakkel tinamnamam kanyak. No, agbalbaliw kan. Idyam amin abisyom. Makitkitak pa iti panagsunsunal mo iti istorno ko. Uray la iparwar mo pa iti agong mo ti asok ti sunal mo no ko. Diyak ngamin kayat ti makaasawa iti agatrungrung masong. Isa ang maawatan na kuma. No talaga ngay ayatan na. Ikatum na kita abisyong. Tadyak kayat. O anya. Maikarim ang maikat mo dagita abisyong masong? Ikarigatak, Aysa. Paraken ka. San abiglaan Anya? Inutag Wan, tinapatag, maikat mo. Ni Aysa, wano to'y arak. Arak? Wano ni Aysa? Ay. Nay, masaong. Anyat kukuam. Buti mo ti arak kan akin ladawan day tada di talamisaan. Nay, ladawan mo ni Aysa day tangararmam. Pagpilpilyak nga rod to'y bagay. Anyat pilyon na kadagita nanang. No kabailak nga tanga iwak si ti arak. Anya? Ti kayat ngamin ni Aysa,
Kat ikatag dagiti bisyok nanang. Kat padpadasak ti bagit. Kurang mo day tayong parabaw mo di talamisaan apag pilpilyam. Kurang mo't iti manok kapag palot. Madi ano paggigiddanak nanang. Ininot mo't Sagay sapay laang nanang. Naimbag nga oras mo, Lerma. Sabong para kang ka. Pasensyakan, ta medyo nalaylay basit. Tawan kamot ngamin idikalman. Adda ka nun napanam. Imay ka kanungarod idikalman masong. Ngam nairanama ngamin nga da na panak. Ala, sumra ka. Agyaman ak, Lerma. Ala, yeg mo dagita sabong te parabaw ko pala di talamisaan. Makanla ko mga minti ginatang maun, ta meriendaan ta. Uno saan, karne taluto kapag sangwan ta. Ha? Ala, intun ba minsan, Lerma? I love you talaga, Lerma. Kaano nga aklunan nak? Adamo na damag ko. Dua kami kanu mga armam. Pudno aya. Ha? Uy, aklunan. Ngam saan mo siguro apan ang loko ti kasta, Lerma? Ngamin, awan pa'y matnubyak kada kayo. Tawan pa'y nangaklon kanyak. Kan may sa, agal-alanganan akin ni Aisa. Taadumot ti kondisyon na. Anya? Agasem ta pa ikat nga amin na bisyok ngay. Kasla nagdakkel ti maksay kanyak no kasta ti aramidag. Naimbagken ka, tawan kondisyon mo, Lerma. Ay, wen No kaya mo, suportaran ka kay di pa'y kadagiti bisyom. Ha? No kaya mo, regalwan ka pa iti pang palot a manok. Anya? Agpaisaw? Wan, apay di mo nakita dagiti tarakan ko di talikod ti balay. Pasig apang palo dagi jay. Tarakan ko dagi jay. Ilaklakok ngam no si kay regalok. Ay na, ay kat, aklunan lak nga rodan, Lerma. No aklunan ka, di mo nga tarmunan ni Aisa. Saan na? Adda ka nga rodan. Sikan at asawaag no aklunan nak. Idi pa'y lako mga aklunan ka ngam. Kastama nga mintindanon da kanyak. Asan la ka no asyak tar armam. No aklunan nak, sarda nga ako na isa. Sikan, ti pamaysak. Sige nga ron, aklunan kan. Ta saan ka mo't anarigat nga ayatan ta, gwapo ka. Kandi ka madanagan. Sana kakas ka ni ay sa alapdan na ka nga agbisyo. Sa baliak, suportaran ka kay Dipay. Ano kaya mo? Ay na, nagmayatan. Sige nga rog, datan, Lerma. Ayos na nang. Nay, abay, anyat pa karagsaka, masong. Abdan lang aklon kanyak nanang, ni Lerma. Lerma nga, jetong itira. Ninanang mo, di yung ka di sasawon di kasta. Tung itira nga ibagbagayo mo. Gawam mo, nabisyo mo't at talaga day jay ababay. Sana bahalin Tinapatag, suportado kanyak nanang. Sana kas kini Aisa, nga ipasardeng na amin na bisyok. Oho, nagrigat tigas jay. Naimbag ni Lerma Tanakuna na pa'y asuportaran nak. Ada pa'y nga ron intod na manok ko. Day jay man nay, impagod ko jay po unti arimando nanang. Ha? Suportado kan ka at apadam anabisyaw. Oran niya ditan, basta kinawatan kami, mayat. No siyak, mas kay kayat ko ni Aisa ngam dayja alerma. No da kayo ngam siyak, nilerma ti kayat ko. Ta saan apakipot? Saan akas kinaaysa apakipot? Nagado kondisyon na. Nakamakamo ka. Basta siyak, mas kay kayat ko kuman ni Aisa nga agbalin a manugang ta na umba ang babae. Nasingpait. Nilerma tagbalin ang manugang yun, anang. Lipatan yun, day nga Aisa. Nung kasta, sinardingamon nga ramon ni Aisa, insan masaw. Huwan insan, tapakipot mo. Imun una nilerma ng aklon kanyak. Isuan nilerma tinagasat. Kat mabalin nga rod nga ramonan ani Aisa, tas sinardingamot tang. Ha? Katwara. Saan mo ta problema day takit, insan? Da kayo tagbagay.
Tagpada kayo nga awan bisyo na insan. Siguro, no armum na isa, aklunin na kadagos, tawan bisyom. Kasta nga minti sapsapulan na iti may sa alalaki gayt. Kaya't nakngata? Kat sa anak mo't agwapo kasing ka insan? Kat padasam lata insan. Awan mo't pakibiyanga kiti dayja babain. Taniler maitan ti ayang ti atensyon ko. Diskarte mo daydan insan. Adda bisitam, ay sa anak ko. Sarungkaran na kakano ni Edmond, akasinsin ni Masong. Di, yapay, di mo ko na ay napampanunutong pala day di ang Masong. Kaya nay, addan nubya na. Naku na ngamin, anak kasagana ng agbalbaliw para kanya. Ngumad namot sa balinan. Di na siguro kabailan nga ramidin ti kondisyon mo kinkwana. Iso aday pada na anabisyo, ti inarim na. Baybay amon day siya tao, tasan kayo nga agbagay? Kaya't kukuman ni Masong nagbalbaliw tatang. Ngumad damot gayam sa balinan. Lipate mo, need mo latan ti entertainer. Naimbag pa na ta kasinsin na tanagagat ka na singpag. Awan biso na. Tatang, Ala, rumor kan dito silid mo. Takababain no pagurayam iti mabayag. Ingkasangwan ni Edmond. Anya, ikasar mon tinubyam. Kawam mo urnong mon sa Masong. Ada urnong ni Lermananang. Anya, jay nubyam ti paggastusam ay di ka lagbaeng. Iso mo tinagdisno daw. Imbagak ngamin nga awang kwartak. Anya, Agsaga na kayo. Tadumanon tayo iti kabiitan a panawon na lang. ay nadali jay kwarta pagkasarta ko Mamasong. Anya? Apay Lerma? Nadisgrasya, naabak. Naabak iti? Naabak iti pusta Na- Iso di ta pala makapagkasara. Ang magdun natalatan no kaya mo. Kat, no kaya mo, dituyan balay ti pagnadanta, tawang magkadwak ditoy. Sige nga Rod Lerma. Sikat makam mo. Aywan, adalakad ko ita. In kami ko mamakipalot. Ilaban ko man di inregalom amanok kanyak. May kawan sayang. Noawan ko malakad ko, sumurutak kumangam. Naira na mga min nga dalabam mimot. Ha? Laban nyo ite. Iti palot mo lang Oh. Dumayo kami iti sa bali a lugar. Idayo mi dagiti manok ko. Aya. Sapay ko mga Rod ta mga bakta. Wen at iti kwarta pagpustam Ay, na- Das data? Ha? Ay, maaduday ito yun, Lerma. Ay na, agyaman na ka. Sa anak nga agbabawi, anang aram ken ka. Basta lalaingam, tapno mga habak ka. O Lerma, ag-triple na ito akwarta no sumangpeta. Nana, da kayo kumati may isang sponsor nga alaan mi inton agkasar kami kini Edmond. Ay, no kasta. Inaklon mo ni Edmond balasang ko. Wen nana, tanapas nakmet nga agaram kanya. Ay, wan. Awan makunak iti day ka anakak. Nagagat ka na singpot. Awan pa'y bisyo na. Dayta tinangayatakan ko na nana. Ay, mayat nga rod ano kasta. Talagang agbagay kayaw. O sige, kayat ko tagbalin ani inang yaw. Agyamanak nana. Kat, kumusta mo ni Masong? Aday je balay tinubyan na ijay dangag na ed. Di man nagaw-awid dito yan. Bisin sa ngamin unay nana. Ay, wen Bising agbisbisyaw. No kasta, nagtultuloy ti pa nagbisbisyo na. Wen isulat ta aramid na. Takasanaw, agpadadamot iti asawa na. Agpadadaan na bisyaw. Anya? Dayta ti pagsapulan da, ti panagsugsugal da. No mga bakda ada kwartada. Ngam no maabak da ay kaawang kwartada. Ngam kanayon sama ngamin ti panangabak da. Wen kano nga rod. Angam oray pay. Diyak kanunungan ti kasjay nga aramiden da. Kunak no agbalbali wan dya anak ko. Ngamay na, kimaro mo taramid na. Kumusta nga, insan? Kastoy, naragsak, insan. Sige nga,
Kumusta ti dandanin mga asawa? Naragsak mo tayo insan. Da kayo ay. Apay di kayo pala kasal. Saan mi na masango day ta? Busy kami niti pagkwartaan mi. Matumad ka nun titarakan mo amanaw. Wala. Kat no napalaulawan iti manok di balay mi. Mahilig mo ngamin di asawa kiti manok. Iso nagpadaan min ah. Sa anak nga agbabawi anang harang kinkwana insan. Ngamin, agkaalaan kami. Kat no manipod nagdinna kami, kat di kang pulos nagapapa. Aya. Kit talaga nga rod, ada kayo tinaikaray para iti tunggal may sa insan. Wan siguro insan. Da kami siguro ti makuna a perfect couple insan. Lakay, umay da ka no gatangan ng dagiti tarakan ta ababoy inton bigat. Kasta yan. Nasayaan nga raw. Tapno madispos tamot amin ang kat gumatang tamanan iti at ado atarakanin ta. Wan lakay, naku na ti bayer ano maminsan. Nainayunan ta kano ti taraknan ta. Takurang tilakot ta. Sige, awan problema iti dayta. O reg tarakan ta iti manaw, basta gatangan ta. Wan, regular a customer ta dagi jayan lakay. Iso asigurado daytan. Akin lugan iti nakaparada dita sango ti balayaw, kaka? Ay, lugan dahil sa akin Edmond kaka. Ay, imbag man. Nakagatang dan iti lugan da. Wada, taday, kasapulan da ba iti lugan ay tapagbunag da iti lako da atarakan da. Aya, ay nanaimbag da pay. May mayat madlat biyag di anak mo ah. Ta nakaasawa iti baklang. Anya abak nang. Awanan atay lugan da. Nailako dan. Kita ron sapay madagitay lako da aman manok apang palaut. Awanan. Nailako da aminan. Yan hapay ngay. Kano agkaraabak da meten iti sugal. Nagpadaan da sugador. Iso nga awan maururnong da. Anya? Iso ang napimpintas nga amang tibiyag da ay sa ken Edmond. Tawan Apolos, bisyo da. Ada problema bakit? Anya day tamasong. Nakautang ak. Kat problema no anya't pagbayad ko. Anya, api ngamin ngay mutang kan o nam na mapagbayad mo. Among mangawan makukwarta kon. Takanayon mo tipan nakaabak kon. Oras siya nga rod. Apay ngay. Agpadatamot na kanayon ang maabak. Problemam day tan amasong. Mind your own problem itan. Naglukom. Nagbaliw talagang day ta alerma. Manipod awan makukwartamin. Simmabali mo't ugalinan. Awan mo't pakibyangan na kanyakon. Sana mabalin. Masapul ang makapanunot akiti pamuspusan. Tapno makabayad akiti utang ko. Mangkita kiti mabalin ko nga ilako dito'y balay. Nagkuna nga ilakom dagiti appliances diti balay. Apay, sikatigim matang kadagijay. Sorry, Lerma. Dahil talat na panunot ko na pamuspusan. Di nakmad ngamin tulungan nga agi remedyo iti kwarta. Kat, ayan tinaglakwam. Imbayad ko na iti utang ko. Anya? Nagawan maababain mon? Aglako ka iti saan makukwa? Kukwata mo't dagijayan at agasawa tagat nga rod. Wan, ngam saan pa nagkasar? Isong awan pakibiyangam kadagiti kagawaak diti balay, nawatam! Iso ni Masong, titaglo. Pudnugayam anataer. Ne, at damot kadwa masimang put Lerma. Wan, ingkagdigos, kalpasan nagpalis ka Masong. Ha? Apay? Adda pa pananyo ka ni titaglo. Ala, darasam. Kuyugam, tadyak masangot imang kuyog kan kwa na. Ingkayo ag shopping. I-shoppingan na kay di gamit mo, apay di mo kayat. Anya? Mabit man lang, nana. Apay asimrek tayo dito hotel. Anyat kuwan tayo dito, Idagasta dagiti gamit ko.
Rumwartan to no madamdama. Ala, sumrakan. Tagi na latabit. Sa tarumwar no madamdama. Ang kukway, mabit lang. Urayan ka ni Jerwar. Umay kakit din. Apay, saan ngayon baga ni Lerma ti may papan iti utang na? At da utang na kanya. Katsika ti bayad na kanya. Anya? Ditakan! Nagloko pa dyan, Lerman. Tilar aramidan na. Subli ka dito, oy! Karting aktirumar dito. Masapul ama itarayak day taabakay. Tilar aramidan, Lerma. Apay ngay apagbayad na kiti utang mo. Kinlakom tu pa dagiti kagawa ka di mo yung pakpakada kanyak. Iso ngay naramid kumatikas jay Ganapay ngay tarayam, kasanon ngay jay utang ko. Alay kung dagiti kawis ko, tagawid akon. Pumanaw akon dito'y balay mo. Siyak mo't ipagbaybayan mo. Makamu ka Awan na sakit bakrang ko. Total na umaak malakang kan. Anya? Ngamne, di ka kundi impake Di kagbalin nga graraman masong. Ta idi imay ka nagnagditi balay, awan na pulos awit mabadom. Ginatang ko amin na badom, laglagi pam dayta. Simangpet ka dito nga ima-ima. Isa pumanaw ka nga rod nga ima-ima matlaang. Anya? Kat pangusaram matlaang ngay karagiti badaw. Kat panglalaki mo't dagijay. Baybayam laang. Tanoadan tumanan boyfriend ko, ipausar kunto kang kwana. Anya? Kat, nagsina kayo nga rodan. Una lang. Saan kami anaragsak awan makukwartamin? Ay, anya nga ron ngay. No saan kayon anaragsak iti tunggal maysa. Awan mabalain. Nagdarasudusak nanang. Kamali, ti pinili ka babae. Di pada ka na biso ti pinili. Ay, wag nga roda No inaramid mo kumati kondisyon ni ay saken ka, nga agbalbaliw kan. Naragsak ka kumaitan. Nagbalbaliw ka kuman. Wan nga ron nanang. Awan gayam tinasayaat nga itden ti bisyo. Ay, wan pudno dayta. Angam saan pa'y anala daw ti amin, anak ko. At dapay gundaway mo nga agbalbaliw. Inkarigatak tinagbalbaliw, pinilit ko tibagik ang nangiwaksi kadagita agrurutap abisyo, tadyak kaya tagnanayon nga awan na pinta sa turong tibiyag na. Ingka gumaak tinagsapul iti permanente at trabaho, ket kaasinanay kat kumat dagiti bisyok. Ket ita addan sa bali a nobya ket nasingpet a balasang, ket umadanin ti panagkasarmi. Alakastan, tigayim mo, masong. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Naragsak ngayon kay panagbuibuyak kan panagdangdanga gital gundaway diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Diana sa napudno anagan tintay drama. Ngamsakbay na hello mampay kada Jessa Canares Fernandez, Alberto Cabrera di Taplanas Ramon Isabela, kan Jamaica Sibunga. Kastoy man ti ko na ni Kabsat Diana. Dirma ng biyanang, ada nagbalin anobyok. Iso na laang tadasawa kan anak na. Ngam ingki demak dagita tati sweldo na timay sa ahabol ko kan kuana. Kati kayat ko mabukodak ti nobyok, iso abinutbuteng ko. Imbagak ano di na panawan ti pamilya na, sina akon. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Agsinatan, Henry. Ha? Ni, apay ngay. Anyat basol ko. Awan mo't madingay naramid ko, Diana. Basta agsinatan. Karika-karikan niyak. Ngam awam mo't tungtung palam akarin. Anya man day tanaya. Kunam, sinaamon dya sawam, tasya kun ti dun naam. Kunam, pumanaw kan ija balayo, tagawid kan dito'y dagus ko. Ngam aging kayta, di mo maramid day ta akarin.
Pampanunutok mo't nga ro dagiti anak ko. Mala, itad kunti wayam Henry, agsinatan. Iso mo ladi mamapanawan ti pamilyam. Awan kayang patagkukan ka. Ala, pumanaw kan dito dagos ko. Agawit kan, agsinatan. Saan Amom mo't nga inayat kan iti hustaw. Di na kumamot sinaan Agpili ka nga rod. Sinaam di asawam, katsakon ti danaam, wenno agsinatan. Sige. Nakasaganak amang talikod iti pamilyak para ken ka, Diana. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Sigurado ka? Wun. Mangal-ala ak lang amin iti timing. Hanggang dahito siguro ti panawin. Agiyaman na, Henry. Talaga kayam anapatagakan ka. I love you. I love you mo't Diana. Tsak kaya't nagsinata. So atong palak amin na pagayatam. Apay dagita akawos, Henry. Sa dino ti papanang. At da seminar adar ayak, Jolie. Kit na mabayaganak iti lugar a papanak. Anya, kalaat sa dayta a seminar ha. Apay nga ita lang nga ibagam. O, enta kay bagbagada la iti opisina itay. Isa sikan ti makaammo ka iti ubing. Di mo ko mabaybayan ita. Pangasim, Henry. Di ka agaramid iti istorya. Sa bali tagparparik na kanya. Dinaam ka din ti babae. Pangasim, Julie. Awan panawan ko amaki din diskutirikan ka. Sardang anak. Ibagam nga minin ti agpaiso. Dinaamon ti babae man niya. Makaammo ka no niya ti panunutam. Di ka kadimaasyan kadagiti anak ta. Babasit da pailaang, Henry. Pangasim. No naumakan kanyak. Ipagpagapumla kuman kadagiti anak ta. Di mo kumapanawan dagiti ubing. Pangasim. Ba't anak na? Seminar ti papanak. Saan man natila pampanunutam? Alan, naglisi ka. Di nagdisturbon nga agimpakay tanay. Atrasadon ti oras. Awan ni Henry dito idami. Henry? Awanan ti dakkel abag na dito silet mi. Pimanaw ka din ti asawa ka. Henry! Nasipngat dito salas. Ti silaw. Awan tao dito salas. Henry! Sa tinutayan mo! Hello, Julie anak ko. Nakaawag ka mat. Ano nanang, pangasiyo. Umay kayo kumapay lang dito'y balay. Takasapulan kayo. Apay. Umayo kumapay ka doon dagiti apo ko yung tada na patag apapanak. Itaka din anak ko. Wala nang, orayan kayo. Bye. Bye anak ko. Sige, tagrubwat akon. Adda ako anak ko. Kumusta nga itinapanam? Talaga nga ulbod tiyawanan bain na Henry nanang. Saan apod nung adda seminar na iti sa bali a lugar? Anya, kahit napanan na nga rod ngay. Nakalive ka no nanang. Ang parparik na kanya. Kadwa na ti babae na itaka nito. No kasta, pudno nga adda kabit di asawam anak ko. Nabayagan nanang. Ikakla iti gundawi ngagbalbaliw. Ngam talaga adinan masinaan ti babae na. Anyan, di nala pinanunot dagiti dua nga anak yo. Wan nga rod nanang. Ti awanan bain alalaki. Amom Henry, honey. Nakaragragsakak. Ay na, siyak siguro ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngamin, siyak ti pinilim. Kaputa ay ayatin ka unay-unay, Diana. Hagyaman na ka talaga. Promise, pagsirbyan ka.
Ilutuan, ilabaan, kan talagang asikasuan ka, Henry. Agyaman ak Diana. Ikarik mo adi kanto panawan Apolos. Anya ti kayat asawon daytoy Diana. Asino man anjay lalaki nga insangput mo dito'y dagos mao. Anya kayo mo dun? Nagsasao kayo. Kaslag susukat mo tilalaki iti piyag ko mo. Katkasta mo ta talaga. Saan la aday jay alalaki ti insangput mo dito'y dagos mao. At dapay dagitay imuna iday. Agtal na kay man. Inton mangag na kayo ni Henry. Baraw na jay a Henry. Saan? Pamilyado. Adda asawa na. Adda duwang anak na. Ngamdinan kayat ida. Anya, dinan kayat ida wano inagaw mo kadakwada. Sana pud no dayta. Pagpatpatayan naktupay ni Henry. Siyak kano ti love na. Iso asyak ti pinili na. Oray ko mano baro ti pakirelasyon Pilyem ko mamot ti pakirelasyon Kita magtayawan sabit na. Pagan anom ti baro nulusok mo ti bulsana. Awan serbina tatang. Anya, Dakkel ti sweldo ni Henry iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Maitid na amin nakasapulak. Sa anak nga agrigat no iso ti kadwak tatang. Pinadas kon tinakidan na iti baro nga maagbisinak mo. Mapukaw gayam ti ayat awan mayawat na kwarta. ay, jak amaw kun ka. Bimababaian ka kasta ti aramid mo. Apay di ka mabutang iti kasta nga aramidam. Anya kumat kabutang ko. Agay ayatak laeng mo. Ayan dagiti ubing nanang. Madakan, nakaturog dan. Nabartag ka, Julie. Pasensya kayo nanang. Pangliwniwag ko lang iti parikot ko dayto eh. Gapoy iti panang lipot ti asawa kanya. Awan mo ka nagkurangan ka nagbasulak. Nga mapaya, naaramid na tigas jay kanya. Nanang. Wala, umay katalabaran ka anak ko. Sana nasaya at ikastangar aramidem. Di ka agbarbartag Taamangan noan niya ti mapasamakan ka anak ko. Di kay madanagan nanang. Ita lang dayto. Padasag ko malang numakalipat ngam saan man gayam. Malagip ko matlat na tinaramid ti asawa. Ala, husto na anak ko. Dagiti anak mo ti panunutem. Patib kerem ko mati pakinakam mo. Adda dagiti anak mo amang namnamaken ka. Nagsweldo kan, honey. Wan honey. Yig mo amin ti sweldom kanyak. Jak kayat nga dama pa ni ti sigod nga asawam Ha? Siyak itan ti asawam, Henry. Iso siyak nga rudlaeng ti pangtadami ti sweldom. Naawatam. Ha? Sige. Adto ti sweldok, Diana. Pare, talaga ka di adimon sublian ti pamilyam. Kaasi dagiti anak mo. Jakon ay ayatan ti asawak pare. Dagiti kuman anak mo at ti panunutem, pare. Babasit na pa eh. Mabalin ka di pare. Di nakpakibiyangan iti kahit kong aramidan. Jak mat pakibibiyangan ti biyag mo. Uray pa ya. Isungarod nga ibagbagak ti gaston. Ta nagdala anak mo ti gasta. Narigat pare. Sa balit ti sitwasyon mo, iti sitwasyon ko pare. Naragsakak iti ti sidong ni Diana. Adaken ko na ti sapsapulak iti asawa, adi na maipaay kanyak. Naggapuan manen anak ko. Kanayon kamutin arumwar dito'y balay. Napan ko impag na ti daddo maapapeles ko nanang. Papeles paraan niya. Papeles ko para abroad. Agabrodak. Tapno maipaay ko ti masapsapol dagiti anak ko. Apay,
Talaga ka di asaanan amang mangtad di asawam iti para kadagiti ubing. Saanan, nanang? Isungag trabaho ak. Tapno mabiyag ko dagiti anak ko. Honey, rumwarak man. Adda papanan mi kadagiti gagayem ko. Papanan nyo manan. Inal daw latan na rumor ka, hanay. Maburing ak nga ro dito'y dagusta. Awan mo't araramidak. Iso nga galiwak say kami man kadagiti gagayem ko. Agkay-kaybi kami. Iso nga ikan nakiti kwarta ka, Henry. Ha? Di mo't intad kundi sweldokan ka, hanay. Kurang dayjay. Imposible nga wan iduldulin mo. Ha? Alan ikan na kun. Ang mga numabitin ti kwarta. Kababain kadagiti kakadwak. Alam nga ro to'y ATM. Tamang irwar kanto ni ti kwartan. Ay, thank you, honey. Nagsingpet ka talaga. Ay, naparabor kang asawa. Hello, nanang. Kumusta dagiti ubing? Nasaya at da anak ko. Nagrarawot da. Iso naglulukmog da. Anya? Ala, ano sanyo abantayan ida? Tanaimbag tulan dumakkel da, nanang. Wen anak ko. Ngam ka ano nga iti bakasyon mo? Umadanin, nanang. Kailiw kayo nga rodan. Ala nga road. Urayan may ti panagbakasyon mo, anak ko. Henry, masansanan ti panaguyag mo Di mo lagim imbag day nga uyakan. Wan nga ron. Diyak man na mo. Nagtumarak matan nga madalat tamat. Masikuranak paikit din ang makadangdang iti panaguyag mo. Mapukaw to mala siguro na ito, honey. Nalamag namin. Gagangay lang ang uyak na ito, eh. Diana, doble man ti ulas ko. Malaminak. Diana. Apay aya, Henry. Malaminak. Nabarak. Ang malaminak. Anya? Ala? Ay, nabara ka mangagpaiso. Nayunam ti ulas ko. Malaminak ka talaga. Ay sus, anyat mapaspasamak kan ngay. Apay akasta ka matun, Henry. Apay ngay na yapan Diana. Anya taramidak dito dagusmaw. Kuyo gandak, ipa-check up tayo ni Henry. Agsakit matun. Amang ano makonfine. Ay, jak kaya tagbantay sa ospital. Da kayo timang bantay kan kuana no kaskasano. Anya? Apay anyat sakit na aya. Tsaka mo kanayon mga fever. Manon nga aldaw asan na nakatrabaho. Sayang ta aldaw na. Malang arod. Robwata mountain tayo pa-check up. Anyat resulta na iti laboratories ko, Diana. Hoy, kasanuan na pasamak ti kastoy. Umuna pa ila check up mo. Kansara dagusan. Ha? Ada ka no liver cancer mo. Anya? Kasano day tangay? Sigurado asan ka na makatrabaho. Kan masapul nga agagas kan. Ano sanak nga rod nga si Kasuan, Diana? Dapat check nga gimbagak tumatlahan. Ay, kasano nga tada ito yan? Sapay tumanex dagiti gagayam ko. Adda ka no papanan may. Ay kat di kan mapana. Takas to ikat nga raw ti kasasaad ni Henry. Sayang day ja agundaway tatang. Ilibredak ka no amapan agtur. Sayang ano jak mapan? Isa da kayo pala timang bantay ka ni Henry dito ospital. Anya? Di mo lang may tantanday tapag namaon. Saan nga rod mabalin? Basta mapanak. Bantayan nyo ni Henry. Yala anak man iti danom, Diana. Makain inumak. Ay, anyamat dun. Katugtugaw ko pala ang agibaon ka manon, Henry. Pasensya ka. Sana bale. Tano agimbagak. Sakto matibaw na.
Pag ginananak mo't kalkalpas ko lang naglaba kan naginaw. Madamdamag luto ak tumanan iti kanamon, tadya agas mo. Kaano ayang agimbag ka? Mabitin. Basit la pa naganosan. Unay mo't ti kastoy, makabanog mo. Ano samta asawam, Diana? Di ka grururaw. Takasta talaga tibiyag ti agasawa. Ag tinulong iti riga at kan ginawa. Makabanog mga rod. Kan may saan ko mga asawa ni Henry? Ha? Kabit naklaang mo't. Ni Julie, ti asawa na. Saan na siya? Kumusta kayo, nanang? Ay na, nagdadakalan dagito'y anak ko. Kailiw kayon. Kailiw da ka matuna yan, nanang. Nagpardas nga ron ti panagdakal da anak ko. Nanang, di ka nagsubli dyan abroad, please. Saan ang mabalin, anak? Tani, di kay pa'y nakalpas iti kolehiyo. Inton nakaturpos kayon, sa akto ag for good. Ano san tayo pa'y lati agiin na dayowan? Saan na bale? Napardas nga aglabas ti tawan. Basta lalaingin nyo ti panagadalyo. Agiskwela kayo ang naimbag. Taday tala ti mabalin ko nga ipatawid kada kayo, anak ko. Apay ayim impakim na kita kabus ko, Diana. Wan, tay sublikan iti asawam, Henry. Anya? Ay, nakaamiris akon, Henry. Saan gayam arumbang tararamidon ta? Saan anasaya at ti panangagaw ko kan kay ti pamilyam? Nang runa kat ad anak mo. Kasapulan da kadag iti anak mo, Henry. Apay kastamot ang tibagbagam. Kaya't kung tagbalbaliw, ti mga barwanan, isong agsinatan, isublikan iti asawam, tama siya nakadag iti anak mo. Di na kumamat sinaan, Diana. At na nagkinarian tasan ka di. Adi tanto aksina. Wan, ngamjak kaya't tagnanayon nga agbasol. Iso nga isublikan iti pamilyam. Itataawanan pa kay ranudam kan kuana. Itatamasakitan. Isublimaw ni ti asawa na. Di kay kagyaman ta nakaamiris ako ni ti basol nga aramidok. Diana. Pudnomot, basol tar aramiden mi sanaya. Nakaamiris ak nga rodon. Ala Hangam ti salud-saud. Maawat pa nga ta ti asawa na. Maawat na siguro. Siyak ti makamo iti dayta. Naimbag ta naranak ti panagbakasyon mo, Julie. Isubli kon ti asawam kan ka, ta naka-Ameris akon. Kapasensya kan nun aramid ko ti kasya ti kalabas. Kat sapay la kuma, ta mapakawan mo ti asawam. Tatang, kumusta kayon? Kailiw da kayon? Apay ngay nagkutong kayo matan. Anak ko, pagkawanan da ko ma. Nagbasulak ka na kayo iti inayo. Sige, saan akon nga agbayag? Mapana kon. Nanang, pakawanan nyo kuman ni tatang. Kaasimot, agsakit gaya man. No siya klamay sa. Awanen planok ang mga watmanan kan kwa na. Ngam ipagpagapok kada kayo nga anak ko. Amok ang nabayagan a kailiw yu ti amayo. Iso sige. Awaten tayo manan dito'y balay. Agyaman nak nanang. Sana bale, saan mi abaybayan ni tatang? Asikasuan mi bayat ti kadam tumanan ija abroad. Kasinsin ayo pailaan ka ni Henry. Ang madadagusan kasukat na. Asino man ang jay lalaking ensang putmaw, Diana? Kenobyok baro ni Fernan. Oray lumakayan a baro, at least may kasarnak dayjay. Kan napintas ti trabaho na. Ay, jak amokan ka. Nagbiit ti pa nagsapul mo iti kasukat ni Henry. Agsagana kayo kay data iti mabiit ikasarnak kanon ni Fernan. Nakaamamwam ken ko ana.
Nabayagan nga agar-aram ni Fernan kanyak. Jaklay nakaklon, tada ka nga ron ni Henry edi. Anya, May mayat nga dayo ni Fernan, tabaro, tatang. May ikasarnak. Agsubli ang manan iji abroad, Henry. Mabati kayo dito'y balay kadagiti ubing. agyaman na kiti panangawat mo man ang kanyak, Julie. Jak tumaumang agkid-kid daw iti pamakawan kan ka. Ipatpatag ka unay nga asawa. Nagbasolak. Nagkurang ka na kayo. Kat bigbigak na ita akang malik. Ala, agpaimbag ka. Tapno makaden nampay itinapaot dagiti anak mo. Kas nakita mat, kas taunay nga iliwdakan ka. Pat ganda kalata nga uray kas iti inaramid mo. Di ka pulos dinadaal ka dakwada. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga inawat ka manan. Tano siya klaang. Awanen planok ang mangawat manen kan ka. Takasakitanen iti amin anasakit tinaramid mo. Ngampat dagiti anak ko. Jak kayat alabsingan ti kayat da ama pasamak. Agyaman na, Julie. Nagtanok ka nga ina kan asawa. Agyamanak, Fernan. Ay na, natungpalan tinabayag nga inararapaap ko. Ti may ikasar. Agyaman nagmatata, kinayat na Diana. Nakaragragsaka ka talaga. Mapadasak mo't lang ang tagbalin nga original. Saan na nakabit lang. Ngamin, ingkasar na kun. Narabian ka man na asimang put, Fernan. Nagkapam aya. Apay aya, apakibiyangam amin na kita. Saan nga amin na banag kat pakibiyangam, Diana? Ah, ni. Apay kasta ti pa nagsaom. Ay na, talaga kastoy ko. Ada tsimpo ngagbali ti panagsaok. Ada tsimpo ang malalaki. Ada tsimpo mat apamaklaan. Anya? Silahis ka? Kasta ka di? Tumpak. Apay, ada reklamom. No agreklamo ka, nawaya tiri daw apang naama pumanaw. Huh? Fernan! Naklaata kiti kasjay anaduktala kiti asawa. Ken saan laday ta? Bayat ti panaglabas ti aldaw, adupay dagiti naduktalak nga ugali na. Naimot, man nakiapa, kan managiboy-boy. Isuasan mo't lang nagpaot ti panagdan nami, tadyak na anusan ti ugali na. Kat pasaray adu ti maduktalak alalaki na. Iso ana upayak anaming pinsan kan kuana, iso pinanawa. Kat manipo di din jakon nakirelasyon iti sabali. Ingka gumaak nga rod ti nagsapol iti trabaho tapno da pagbiag ko. No mapampanunot ko dagiti nararamid ko iti kalabas, kasta unay pa nagbabawik, tanami risko dagiti bidot ko. Alakastan, gagayam mo, Diana. Ala, gagayam, ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayam yun, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.